ada hai ba news channel sing se mam sak ba na ko government of India NDA ga BJP ga mari leina pa tat ngai mari leina ri ngak ta ni akoi punam na loin khang nei ngak ta ni ati mapu ju BJP gi ga na ba myo ngak ta ni ati corporate mi gi business industry tycoon yawrim ni adu ma mayam duna on to ba adu media channel sing duna ma dai da as sigi kano se abhijit ke ha se adu ni adani hana ek ta ma khoina ang pi phangna naina dana khotna to numit kya ni sup sathar ko arui bi thak ni me adu ngasi di ma khoi mayak kum re ba ma khoi mayak kum me ma khoi upna tare hai tare ne ma mai upsal upful da adu uppa ta chap man hai tare chop pe hai tare ne adu di kano ka ha ne ma khoi gi achop mai thiba ma ne adu ma khoina na ha gi ngang to ri mem to pura false narrative da akhoi ki ka ne mi number nam thak sasin na ba toksin na ba kup up fabricate to ba adu ba story sing da sagat la ka ma khoi ngang na ba nei na ba oira me da mang sa adu ni da adu di hochi ma khoi ka ri to ta ri ke ba adu di ma khoi la le hai ja ga ba India ki people da ma khoi ki viewers sing da ma khoi ki channel sing bu ying ba mi yam da ma khoi apologize to ga ba hochi ma khoi ana simoi wa phanga se yam chong thorei hai tare khanan ngai de yam le gre sathina paksan le aduna hojik kano da makhoi ma maiki re dana adi government of India ma kano ki BJP no lising ba India government se maiki re dana adi Narendra Modi prime minister ma se maiki re adi ki kari kara ma ki kano mayam se loin maiki re mayam haina ramba sathina manung kan ba mang kan ba adi ki mina hai ba sak pa karim ta in da ba ta da ba makhoi na pam ba pandam makhoi na sat kan khan ba makhoi na yawningi ba pandam do political objective hai ta ne ko madu khakta bu yawra di hai thana mi na ngang ba miyam na ngang ba miyam ga ma wa lu bu chan ti makhoi ko makhoi na pami ba pandam do adu khatang yawna ba in na ba phang na ba khona ba da by hook or by crook by any means akhoi ki end justifies the means and hai ba do phangmu phanglaba pandam du bu yawra ba panthung pham du bu yawra di madu phangna ba khona season ba upai mayam thadi pambai mayam thadi mawalu de na hai ba ki adum ba party do ngarang chope dana natra adi hoji harisni pokse mayam da punong ta se akhi ki manipur ki imphali pokse khatan te India ki pokse paingle ba listing kya no le sile jing se mam sat sal pokse mayam le English da le Hindi da le ma ki state sing maron sing loin phungnari TV channel punong ta loina na India khatan te atopa world gi lebak chawkhal ba democracy sat pa lebak mayam le ri na hai ba sing sida su media sing na loina ngarang to headline number 1 ne aduna masidai sa kano ki akhoi kar hani yamna sathina no amarom da ma khoi na ti haji pa yai ko yamna pirep set pa hai tare pirep set pa adumba lainga amaki lusing bani haidana adiki world da jam sathina popular oirba adumba political leader kharaki manungda ani ohum ama ani hai tare ne ko adu manung da top ni kai na adum haidi bane ba claim tori bane ba Narendra Modi adu ngarang di chopedana yunguna man sahitara lenga parpol ki manungda magi minister amata amasung magi minister ti tokro political party ki losing basing hai tare ne ko kanam ta resign to bhai se resignation hai se makhoi BJP ki dictionary da yaw ba wahi natte adana hai ba BJP ki dictionary da yaw da ba makhoi lexicon da lekta ba adum ba term resignation do ngarang se world ki mamang da taw gra ba ne ba makhoi minister ma aduna kai matik chop ki have do masina adum kan taklen ulledana adu si world ki mi kutimuna loina urabani loin tarabani atu world ki media channel punamak newspaper punamak na top headline number 1 oiraga adum phungrabane ba aduna masi ki phibam se kamai tangna ta halakibino haido makhoi ta handaba yaram bane ba na na makhoi na kan tor mo dong ne ba adai da makhoi har mi tu kari heba CJP da mo halak tu ni ko CJP head se mapam marang khangba party na te organization junate party junate aduga kariya ni CIA ki agent ni aduge US ke deep state ni foreign fund tawraga makhoi na funding tawraga torpani adugi madude amu yoksal itna sonam wangsuk na akhi ladakh ki mi ki no ya hojik world figure ju oire dana hana su satena respected oiba atum figure amane maje not only in Ladakh also throughout the country ne adum ba yam satena makano oiba kar hani mapunsigi yam principle amata integrity amda chumdeng satlak laksa adum ba sonam wangchuk tu Chinese agent ni Pakistani agent ni ka kan habi den khotna sigi media channel mayam se makhoi na tawrami bane ko aduna sina CJP ta mi sang la maun support tor ga man ga sara hen ba ki kan khongjang sangsil phka da as tawri ba allegation angapin hai tare keno mangsa ai khoi so adum yam kop na yeng hai tare ai khoi so bing
a journalist being a senior journalist ให้ตาเลยก็ไอ้คนสื่อสิ่งฟิลส์อดอมตาหลักเนี่ยไอ้คนสื่ออดอมก็น่ายิงให้ตาเลยอันนั้นสมัยนั้นตัวเราหลักประสิทธิภาพกันมาดูกันเห็นนี่มาคุยนะอัตมาเนี่ยยำนั่นล้านนะขลังบ้าอุรมบ้าอันที่มาสิบูสาตีนะกันเห็นนี่มายำนั่นพัดแต่มาไม่เคยแต่ negative ลมแต่อูนะบุคคลนั่นบ้าอันมาซีเจปีมาคุยสังเกตว่าคงซึ่งกันสิก็ยำตัวที่เนาะก็มันตัวที่เนาะมาสิน้ำคายแล้วก็ลอยแล้วถูกไกลแล้วลอยแล้วบุญเดลิpoliceทัศน์แล้วก็อันจันทร์มันตัวที่ลอยนั่นมา completely evict ตัวก็ลอยแล้วก็การมวยขลังกันเนี่ยบ้าขลังมีเนี่ยบ้าอันนั้นก็สมมติว่าเราดูดับเนี่ยบ้าอันนี้สมมติถ้ามากี่ห้างนักเลยจะได้บ้า BJP ให้บ้างก็ใส่กี่ยำนั่นพิเรศเลยให้จะได้เสียไอ้พัฒน์บัวให้เราเกี่ยวกับสิ่งที่ไอ้น่ะให้ว่าสเต็ปปนไปสเต็ปเน็ตโดยว่าให้อาทิตย์ให้ดูมันไม่เหมือนกันไอ้ให้เรารวยอันนั้นพิเรศเสร็จปุ๊บอันนั้นปาร์ตี้อันนี้นะให้ดีกว่าอันนั้นปาร์ตี้สกี้มาพิเรศตัวมาคุยนะอันนั้นน่ะตัวก็มาคุยขลังมันเนี่ยว่ามันเนี่ยยันไล่นะมาคุยคอนโทรลตัวพวกมันเนี่ยนะอันนั้นเงินเดือนนั่นใช่อันนี้นะไม่คิดทำมาตั้งนานนะแบบผมตั้งขับเสีย